Times ni nang kut kanin tlai than na tuzan thong kan rak chimding mi hi akos ni raza lei similam peli tiang kan thai kho tok thong an rak salai Falama AG pastor nupi pi ngai tling SAC ra kap mai thal kwanin hmol aliam Falam lung pi sang AG pastor nupi pi ngai tling kum som ruk chu SAC ra kap ni mai thalin an ka I akos ni ra nazi pakhata hmol aliam te thai se akos ni kwa liao lung pi sanga mai thal thong an thai cha a akos ni ra jing Zamual sanga an ithial SAC ra kapol an ke in sang chunga an luti mai thal an pua I an ka len CNDF falam ni an ka phone lautia khwami pakhat ni achim pi ngai tling hi in leng veranda adir lewa an ka I sin an kalpi hnutlom pala anun na adi te zalen ni atial CDF minta sin afan mi SAC ra kap an uma chun singsom nga kan pek na lai tia CDF mindat ni an than SAC ra kap ni shramtlai tling te in CDF mindat sina an rak ifana chum tangka singsom nga kan pek na lai tia CDF mindat ni an Facebook chamhaya antial Mizapi hi nujan pa channa ruat in Mizapi sina fan adu mi SAC ra kap chu lunglom te in kanin don kaun ha tia antel chap Chinram kol SAC ni hakha kumsom ruk chung upa COVID-19 rai khamsi an chun chwa ma na akos ni kwa in an thok I akos na lai ni tiang city hall tha ti le tha ni le hakhathar na a an chun chwa ma na tia Chinram kol SAC media tong zalat ni atial salam ku chunga SAC ra kap ka na in AG pastor no pp ngai ting anun na aliam I naw poi nu aphaya mai thain an ka mi konga falam CNDF ni ra rim pek nak chathan an chwa Falam khwalung pi sanga SAC ra kap ni akos ni kwa jing lai sumlam paret in chuni tlak mai thal ampwa zanzonga khala ya ronga shremnam ngan ampwa thiam thiam akos ni fra zong a thlanron khwam si khana a thlop mi naw poinu chu an pa nge motorcycle in an kirlaya SAC ra kap ni an ka na I naw poinu chu aphaya mai thal kon ma atwar I an pa chu an tlai chun akos ni fra them thema lungpi sanga tarnu pakhat chu atanga mai thal in an ka I anin na aliam chun falam peng zalai khote a tarnu pakhat zong SAC ra kap ti in azap na ka an ka I anin nak cha thin phangai se chun falam khochung mi swal nak ngai lo mi zong SAC ra kap ni an tlai na chacha a khwami ni falam in ri khodar le a se falam in hakha le a se khodlon loading le lu chwa loading in ra rin nak chathan kan chwa tia CNDF falam ni akos ni ra chathan an chwa asam ni Mizoram lam phi khat mi an han than chang asam ni ram ri kong boi nak ronga Mizoram India pi tlai nak highway 308 MP khat min ha chu akos ni Surya Khan an han than chang tia thai se hilam hi asam ni nilai ni chung an phi khat na I atu chu moto zong alu chak chang ramri kong boi nak ruang a hi thil tha hi achang mi ase atu hi Mizoram le asam chawza chombaw ngai tu na chuboi chung berwa nak an ngai lio ase tia DD news ni chim hilam phi khat hi ramri boi nak ruang a ase asam black le Mizoram black zong an ikap Asam Black minung peruk an thi minung somnga ranglo hliam an raktwar Mizoram Black minung pakhat hliam arak tong ve tia thai se Mizoram chawza ni lockdown athla dor deuh changlai April kul in lockdown cha changmi Mizoram chu ni sri andor I akos na lai li tiang lockdown cha chang ding le thla dor selaw a din dor deuh ding in bian cha tia thai se thla dor ti tika lockdown asiti lauti nak salau in rentuan adu mini COVID-19 toril tu nasina thaipi nak cha thau khan sa an lak lai I ren an ton lai jing lai panga in pakwa tiang dor hon kho le thil zwar kho aslai voidang khel salau in thlacham pup nak zong to kho aschang lai tia an than chun thil cho tu di an her mi kha dor ngai tu ni an ina pe kho aschang lai kholtlon adu mi zong thaipi nak chang he kholtlon kho aschang lai asana in Mizoram abik in aizola COVID-19 zot nak atam cha a her tuklawa leng chwa loading in am far phone na tia DD news ni chim tuzan da kha Times kan thong chim nak chu hi vial hin kan ngol ri lai angai tu ndi lak chunga kanilom COVID-19 rai thalo lak in se ral kut in se himbom jeu shamo